प्रदेश नंबर 2 में उद्योग कल कारखाना की स्थिति उत्साहजनक कैला नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगी व्यवसायी बंद पड़ल उद्योग सबके लेल की नीति नियम सब आनल जा रहा है। एतऽ के व्यापारी वर्ग के समस्या सब केना कऽ के निवारण हेतै। प्रदेश नंबर 2 में उद्योग कल कारखाना स्थापित करनाई लगानी केना कऽ के सुरक्षित हेतै। आकर्षण केना कयल जेतै एहि बेर के जनमंच या विषय पर जनमंच में अमित ठाकुरक नमस्कार। कोनो भी देशक आर्थिक समृद्धि आ विकासक मेरुदंड ओतऽ के उद्योग व्यवसाय कल कारखाना होइया। हमर अहाँ के देश के जौ यदि बात करी आ ओहियो में प्रदेश नंबर 2 के बात करी तो उद्योग के नाम मात्र से वीरगंज महानगर पालिका के समझना अबैत अछि। प्रदेश नंबर 2 के बाकी 8टा जिला में घरेलू उद्यमी सब छथि आ छोट छोट उद्योग व्यवसायी सब रहल छै, छोट व्यापारी सब रहल छथि। लेकिन विगत के दिन में जो यदि देखल जाए तो बड़का उद्योग से लऽ छोटका उद्योग सब सेहो धीरे धीरे कतौ कतौ बंद होबऽ के समस्या सब देखा पड़ि रहल छै। ओहि के साथ साथे विभिन्न कालखंड में उद्योगी व्यवसायी सब कर वृद्धि, भंसार के झंझट, आयात निर्यात के समस्या, यातायात के समस्या सबके लऽ अपन अपन मांग उठबैत आबि रहल छथि। एहि बेर के जनमंच में हम सब यह विषय पर बहस कर जा रहल छी। बहस में हमरा सबके साथ में छथि जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी, तहिना प्रदेश नंबर 2 के उद्योग वन वातावरण सचिव मेघनाथ काफले जी छथिन। बहस के शुरुआत काफले जी से कर चाहब। काफले जी, प्रदेश सरकारले यस प्रदेश को उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्नलाई नीतिहरू के ल्याएको छ? म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जनकपुरमा अपन टिभीको तर्फबाट उद्योगी व्यवसायी र योसँग सरकार राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग प्रदेश सरकारलाई प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने मौका दिनुभएको छ। मलाई यो कार्यक्रम तपाईको मैथिली भाषाको कार्यक्रममा मैथिलीमै बोल्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि मैले भाषागत समस्याको कारणले नेपालीमा यो कुराहरू राख्न चाहन्छु, मेरो आफ्नो भाषागत त्रुटि नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले। र प्रदेश सरकारले गर्न लागेका कार्यक्रमको बारेमा जुन यहाँले अहिले प्रश्न गर्नुभयो नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा, प्रदेश सरकारले यो प्रदेशलाई वास्तवमा यसको इतिहासलाई समेत मध्यनजर गर्दै यो औद्योगिक प्रदेशको रूपमा चाहिँ विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। र वीरगंज जहाँ चाहिँ इतिहासले उद्योगको चाहिँ क्षेत्र यहाँले भन्नुभयो भर्खरै आफ्नो उसमा पनि, यो प्रदेश नम्बर 2 नै नेपालकै औद्योगिक विकासको इतिहास बोकेको प्रदेश हो। र यो प्रदेशको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशमा विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रका समस्याहरू के छन् र यहाँका सम्भावनाहरू के छन्, यो दुईटै कुरालाई सर्वप्रथम उजागर नगरिकन एकैचोटि हात हाल्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सर्वप्रथम हामीले औद्योगिक क्षेत्रका समस्या र यसलाई अगाडि बढाउनलाई चाल्नुपर्ने कदमका सन्दर्भमा औद्योगिक व्यवसायीहरूसँगको र योसँग सरकार राख्ने सबै पक्षको बृहत छलफलबाट इनोभेटिभ तरिकाले प्रदेशका चाहिँ नि उद्योग व्यवसायका क्रियाकलापलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने मुख्य ध्येयका साथ अहिले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। र अहिले हामीले हेर्दा मोटामोटी रूपले अहिलेसम्मको हाम्रो 3-4 महिनाको अनुभवले देखाएको विषय चाहिँ के हो भने औद्योगिक व्यवसाय, उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशमा एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट, एउटा वातावरणलाई चाहिँ कसरी हामीले राम्रो बनाउन सकिन्छ यसलाई हामी चाहिँ एक्सप्लोर गर्न खोज्दैछौँ। र यसलाई अगाडि बढाउनका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योगको स्थापना हुनुभन्दा पूर्वका गतिविधिहरू जहाँबाट स्रोत प्राप्ति हुन्छ र पुँजी लगायतका विषयहरूमा चाहिँ हामी उद्योगलाई चाहिँ जोड्न सक्छौँ त्यो विषय र उद्योगको स्थापना भएपछि औद्योगिक क्रियाकलाप अथवा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लागेका हाम्रो चाहिँ लगानी भएको जुन क्षेत्र छ त्यो लगानीलाई चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयको चाहिँ दुवै पाटोमा हामी सँगसँगै खोजी गर्दैछौँ। र त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रयास भनेको अहिले हामी उद्योगको नीति बनाउँदैछौँ। यसको लागि हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ, प्रदेश उद्योग नीतिको सुरुवात गरेका छौँ। र पहिलो चरणमा भर्खरै प्रदेश सरकारले उद्योग व्यवस्थापन विधेयकको चाहिँ नि तयारी गर्नका लागि, मस्यौदा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ र त्यसको मस्यौदा हामीले अहिले तयार गरिसकेका छौँ। र औद्योगिक व्यवस्थापन ऐन मलाई लाग्छ अब हामी छिट्टै नै बृहत हामी चाहिँ यो कन्सल्टेसनबाट
हामी चाहिँ छलफलमा ल्याएर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ साथसाथै प्लानिङ पनि भइरहेको छ। निर्मल जी के जोर जवाब। निर्मल जी, एखुनका जे अवस्था रहल छै, समस्या सब छै के एखन के वातावरण देख कऽ कतेक बुझाइया जे प्रदेश सरकार कतेक काज कऽ सकतै, चाहे उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन करऽ की केना माहौल कतेक रहल छै का? धन्यवाद अमित जी। खास कऽ कऽ प्रादेशिक संरचना में गेला के बाद प्रदेश नंबर 2 के समग्र औद्योगिक विकास के लेल नेपाल सरकार के जे प्रक्रिया आरंभ से भेलै, प्रदेश सरकार के जे प्रक्रिया आरंभ से भेलै, मोटा मोटी 28 अरब के बजट कुछ केंद्र से कुछ अनुदान के तहत एठाम प्राप्त छै। सब प्रदेश के अपन अपन आवश्यकता छै, अपन अपन इंफ्रास्ट्रक्चर छै, ओहि हिसाब से प्रदेश नंबर 2 के विकास, आर्थिक विकास के मेरुदंड की सब भऽ सकै छै, ओहिमे प्रादेशिक संरचना में प्रदेश सरकार के कोन कोन चीज पर ध्यान देबऽ के चाही, ताहि तरफ हम सब खास कऽ कऽ हमर आर्थिक क्षेत्र के लोक सबके कहनाम की छै कि प्रदेश नंबर 2 जे एकटा धार्मिक पर्यटकीय रूप से एहि प्रदेश के आगा बढ़ायल जा सकै छै। दोसर, प्रदेश नंबर 2 में कृषि योग्य जमीन बहुत छै, जैसे कृषि के क्षेत्र में, कृषि औद्योगिकरण के क्षेत्र में एकरा आगा बढ़ायल जा सकै छै। ओनाहिते वन जंगल मोटा मोटी 2650 हेक्टर फॉरेस्ट्री एरिया छै 2 नंबर प्रदेश में। वन जंगल कहला से हर्बल के क्षेत्र में एकरा हम सब आगा बढ़ा सकै छी। तेनाहिते खास करके भारत के, बिहार के बहुत बॉर्डर से इस सटल होवा के बावजूद भारत के जे भी इंफ्रास्ट्रक्चर छै, पहले के जे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर चले, अभी के जे इंफ्रास्ट्रक्चर छै, इसमें हजारों गुना के सुधार भ चुकल छै। हर जगह 6 लेन 4 लेन के कनेक्टिविटी जे है, ये प्रदेश नंबर 2 से बिहार सरकार के, भारत सरकार के छै। अहाँ के अभी नेपाल सरकार के भारत सरकार जे हल्दिया पोर्ट छलिए, ओकरा छोड़ करके विशाखापट्टनम पोर्ट के लिंकेज केलकै। विशाखापट्टनम पोर्ट के हम सब एहि दृष्टिकोण से वाइबल मानै छी कि ओतऽ कंटेनर बहुत सुविधा से उपलब्ध छै, डेमरेज चार्ज वगैरह बहुत कम लगे छै। तै से रेलवे के जे लिंकेज अभी बन रहा है से विशाखापट्टनम पोर्ट से जहाँ कंटेनर लोड करब तो सीधे जनकपुर बर्दिवास तक अहाँ के चलत। संभावना देखै छी एखन? संभावना पूर्ण रूप से छै, कैलाकि बर्दिवास हमर रेलवे जा रहल छै। एखन हम आप सहभागी के जोड़ चाहै छी एहिमे। इनको प्रश्न यदि हो तो हाथ उठा कर अपन प्रश्न रख सकै छथि। म चाहिँ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मेरो नाम जितेन्द्र प्रसाद शाह हो। अइ जे कल कारखाना उद्योग इंडस्ट्री सब जे खुलते तो एनी कारी से अपने के 150 किलोमीटर के अंतराल अबै छै कलकत्ता हल्दिया पोर्ट से। तो भन्सार के लागी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ आग्रह केलखिन, डिमांड केलखिन। तो उद्योग अथी अर्थ मंत्रालय के सचिव जी सब, सचिव स्तरीय र यहाँ को पनि सचिव स्तरीय, भन्सार को हाकिम, सीडीओ साहब सबैजना मिलेर जठी अवलोकन गर्न गए थियौँ हामी। त्यस बेला चाहिँ हाम्रो तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विमलेन्द्र निधिज्यूले त्यहाँ भन्सारको लागि छलफल पनि गर्नुभयो र त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यहाँनिर त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्नमा पनि हाम्रो नेता विमलेन्द्र निधिजीको सहगोलको जग्गा रहेछ र उहाँसँग वार्ता हुने कुरा भएको थियो। त्यसमा के कति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र अहिले चाहिँ वर्तमान यो 2 नम्बर प्रदेशमा उद्योग लगाउनु एउटा वीरगञ्जमा धेरै ठुलो हब छ, त्यो नाका छुट्टै भयो। र अब मेरो यो कहनाम छ कि यहाँ पनि उद्योगलाई बढी फस्टाउनलाई यो नाकाको ठुलो भन्सार अति नै जरुरी भएकोले यहाँनिर कस्तो प्रक्रिया भन्सारको लागि अगाडि बढेको त्यो जग्गा अधिग्रहणमा अनि मात्र भन्सार बन्यो हुन्छ त्यो कुराको जानकारी गराइदिन, अनि पछि अरू छ सोध्दै गर्छु। धन्यवाद। भन्सारको जटही नाका लगायत सामान ल्याउने ओसार्ने समस्याहरू र धनुषा जिल्लाको लागि के कसो कार्यक्रम भइरहेछ? पहिलो कुरो त यहाँले जुन
सुरुमा उठान गर्नुभयो औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक कोरिडोर, सेज यस्ता विषयहरू जनकपुरमा नउठेकै हो, देखिएको छैन अहिले। यो नउठ्नु भनेको यहाँले भने जस्तै वास्तवमा प्राथमिकताको हिसाबले, उद्योग विकासका हिसाबले जनकपुर पछि परेकै हो कि भन्ने मेरो पनि अनुभूति चाहिँ छ। तर यहाँले भने जस्तो ठ्याक्कै हिजोको चाहिँ यो बिचमा यो नीतिगत हिसाबले किन पछि पर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ म पनि धेरै जानकार भइन, त्यो विषय मैले भन्न सक्दिनँ। तर जनकपुर यो विषयमा पछि परेको चाहिँ देखिन्छ। र भन्सारको विषयमा यहाँले जहाँसम्म भन्नुभयो, भन्सार प्रत्यक्ष रूपले अहिले हामी उद्योगसँग नै यो प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय परेन, त्यसले गर्दा मलाई धेरै यो जानकारीमा त छैन। तर म एउटै मात्रै कुरा यहाँले भनेकोमा म जोड्न चाहन्छु। जनकपुरमा अहिले विस्तार भइरहेको रेलवे लाइन, जटैमा हामीले चाहिँ विस्तार गर्न लागेको चाहिँ नि यो 6 लेनको सडक, यो सबै विषयलाई हेर्दा त्यहाँ भन्सारको आवश्यकता चाहिँ अहिले हामीले महसुस गरेका छौँ। र त्यो यदि नहुने हो, त्यो खालको चाहिँ हामीले फेसिलिटिजहरू चाहिँ डेभलप नगर्ने हो भने अझै पनि जनकपुर र धनुषाको क्षेत्रमा औद्योगिक विकासको सम्भावना चाहिँ त्यो हामीले सोचे जस्तो लेभलमा हामी लान सक्दैनौँ। किनभने मुख्य गरी र मेटेरियल, त्यसको आपूर्ति र भोलि बजार व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पनि हामीले बोर्डर एरियामा भन्सारको आवश्यकता चाहिँ महसुस गरेको विषय छ। र यसलाई हामीले अब उद्योगसँग ठ्याक्कै यो भन्सारको विषय अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो, तर उद्योगको हिसाबले यदि हामीले प्रवर्धन गर्न जाने हो भने यसलाई हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्राथमिकतामा चाहिँ राख्छौँ। जे समस्या सब जे आबि रहल छै, जेना सामान आनके समस्या भेलै, भन्सारके समस्या भेलै, एहिमे अहाँसँ बुझऽ चाहै छी की छै तऽ आखिरमे मूल जड़ि कतऽ छै, कतऽ समस्या भऽ पबै छै व्यापारीके सामान आनऽमे? हमरा सबके अधिकांश व्यापार भारत से छै और मूल भंसार के मेन फंक्शन की होइ छै कि थर्ड कंट्री के माल भी वही भंसार नाका में है आयात होए, ते के सुविधाजनक व्यवस्था ओहिठाम होइ छै। मूल भंसार कार्यालय अभी यही क्षेत्र में देखब तो वीरगंज के मुख्य नाका मानल गेल छै। मूल भंसार कार्यालय ओहिठाम स्थित छै। अभी तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्टो चालू भ चुकल छै। रही गई भन्सार कार्यालय जटी में स्थापना के बाद से रेलवे के जब काम संचालन भेले, रेलवे जब बंद भेले तो भन्सार नाका बंद कल गए। उस समय में हम सब प्रयास करके गली तत्काल के लगी जटी नाका के शुरू कल जाए, जटी नाका से शुरू कल जाए। लेकिन वह में बहुत एक्सरसाइज के बाद 1 वर्ष के बाद वही नाका के हम सब शुरुआत कराव सकलिए। तत्काल जे है यहीठाम के उद्योगिक व्यवसाय के राहत भेले। ओकरा बाद अभी ई शेर बहादुर जी के लास्ट विजिट जे इंडिया भेल चले है, वही में यही भन्सार नाका के मूल भन्सार नाका के रूप में प्रस्तावित कल जा चुकल छै। ऑलरेडी स्वीकृत भ चुकल छै। अब एकर व्यवस्थापन एकरा मूल भन्सार नाका के रूप में स्थापना कैला से की होते कि हम जे रेलवे के लिंकेज अहाँ के जे बताबि रहल छी हल्दिया पोर्ट से लिंकेज हल्दिया पोर्ट से मुसरी घरारी होके अगर जटी में हम सब माल लबै छी तैयो काठमांडू जाय ला 150 किलोमीटर के डिफरेंसेज अबै छै। तो तैसे कि कॉस्टिंग में फर्क पड़े छै। लेकिन मूल नाका स्थापना करेला अहाँ के इमिग्रेशन चाहिए, क्वारंटाइन चाहिए, दुनू तरफ के इंफ्रास्ट्रक्चर ओते चाहिए। तेकरा लागी और लैंड चाहिए, काल के लागी ड्राई पोर्ट के व्यवस्था चाहिए। काल हो सके जे अगर तेहन स्थिति होती तो इंटीग्रेटेड चौक पोस्ट बनावे पड़ती, तो तेकरा लागी व्यवस्था चाहिए। तो ई सब क्षेत्र में हम सब खाली एग्रीमेंट कर ले छी, ओकरा बाद आगा की करे के, आगा के प्रारूप केना तैयार करे के है, तई तरफ हम सब ध्यान नहीं दै छी। तई से एकरा करे के जरूरी छै, प्राथमिकता में सरकार के राखऽ पड़ले। फेर से सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी। सामान आनब समस्या सब छै, आरो समस्या सब छै, ओहि सब विषय पर अपन बात राखि सकै छी। हमर नाम जानी खान भेलै, हम एगो छोट छिन व्यापारी छी। यह व्यापारी के सबसे बड़का समस्या पहले बुझे पड़लै जे व्यापार और व्यवसाय संबंधित जे भी निकाय सब छै कि एहिठाम के व्यापारी के समस्या की छै, उ के मूल जड़ जाए पड़लै। अहाँ के जनकपुर के अवस्था कहबै, विगत अहाँ के 1.5 वर्ष 2 वर्ष पहले मधेश आंदोलन जे भेलै ताहिमे 6 महीना बंदी भेलै। 6 महीना बंदी भेला के बाद व्यापारी के मेरुदंड जे है एकदम ढाँढ टूटि गेलै। टूटला के बाद व्यापारी के 6 महीना के भाड़ो तीरे पड़लै और सरकार द्वारा ता जबरदस्ती अहाँ के समझ करो तीरे पड़ले, वहू में अहाँ के पेनाल्टी सहित के तीरे पड़ले। और जहाँ तक जे व्यापारी अधिकांश 90% जे ऋण ल के कारोबार करे छै ओकरा भी पेनाल्टी और ब्याज सहित तीरे पड़ले। और अभी के समय में लेल जाओ 5 महीना से जनकपुर के रोड जे निर्माण के नाम पर रोड बन रहल है, एकरा वास्तव में विकास के लागी विनाश होइ छै।
मगर एहन विनाश नहीं होइके चाही कि अय के व्यापारी के विनाश भऽ जाए। कारण की छै, अहाँ रोड बना रहल छी, वैकल्पिक एकोटा बाटो नहीं छोड़ने छी, जे कि जानकी मंदिर के अगर जे विश्व संपदा में अगर राखे वाला बात कर रहल छी, हिंदू धर्मावलंबी के एगो प्रमुख ओकरा मानल जाइ छै, ओहि के इर्द गिर्द अहाँ जाउ, अहाँ के एगो पैदल चले वाला रास्ता नहीं छै, अहाँ यात्री अति कैला एहिठाम। एहन अवस्था में 5 महीना से एहिठाम जे समस्या है व्यापारी के देखल जाए तो 1 महीना में नहीं कम से कम जनकपुर के व्यापारी सब कम से कम 3 अरब रुपया के नुकसान भऽ रहल छै। और 5 महीना के अगर जे अथी कैलकुलेशन कल जाए, वो 15 से 20 अरब रुपया के नुकसानी भेलै एहि बेर। और ओतबे जे विकास के बात में अगर जे फराकिलो भऽ रहल छै रोड, ओहि में दुकान छोट भऽ रहल छै। छोट भेला के बाद की भऽ जाइ छै, ओहि शटर के भाड़ा और बढ़ जाइ छै। जे 15,000 छलैया आइ 25,000 भऽ गेलै, जे 1 लाख एडवांस छलैया आइ 5 लाख आ 10 लाख एडवांस बने छै। कहे के मतलब है कि व्यापारी के समस्या के यदि जब तक सरकार और सरकार वाला और व्यवसायी संघ जब तक नहीं बुझते, डोर टू डोर जाके नहीं बुझते, एक समस्या के निवारण नहीं होते, तो कितनो अहाँ प्रोजेक्ट लाओ, कितनो अहाँ करूँ, कैलाकि ढाँढ ठीक नहीं रहत तो अहाँ के वो व्यापार नहीं चल सकी। धन्यवाद। हम फिर से राखब बात। शायद एहि प्रश्नक जवाब दुनू गोटे से आबे के चाही। निर्मल जी से शुरुआत करै छी। ई जे बंदी के बात एलै, कर तीरह के बात एलै, भाड़ा के बात एलै, एकर निर्माण भऽ रहल छै, एहि सबके की छै, कतेक बुझाय प्रभावकारी की केना हेतै? उद्योग धंधा तऽ बंद एखन छै के, लेकिन कतेक काज भऽ रहल छै सरकार वाला निकाय सबके तरफ से? अब ओना तो वो अपने कह देलखिन कि विकास के लेल विनाश जरूरी छै, तो विनाश होते तो विकास होते। रहि गेलै अधिकार प्राप्ति के आंदोलन करब, ओहिमे घाटा नाफा सोचब तो केना होते? अधिकार प्राप्ति के आंदोलन बहुत लंबा चलै छै, ताहिमे बहुत किस्म के क्षति होइ छै, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब किस्म के क्षति होइ छै। 6 महीना दुकान बंद रहलै, लोग के ब्याज लगलै, भाड़ा लगलै, बैंक के इंटरेस्ट लगलै, बहुत के कंटेनर 6-6 महीना जे है वीरगंज भंसार नाका पर फसल रहि गेलै, लोग कंटेनर छोड़ के भाग गेलै, कहल कि माल नहीं लेबे, भंसार मतलब माल से बेसी ओकर 4 गुना भंसार भऽ चुकल छलैए, एते डेमरे चार्ज भऽ चुकल छलै। ई सारा क्षति सही के ई प्रादेशिक कल्पना में, प्रादेशिक युग में नेपाल प्रवेश केलकै। ताहिमे 2 नंबर के सबसे बड़का लगानी छै प्रदेश नंबर 2 के। प्रदेश नंबर 2 के सबसे बड़का बेनिफिट होवे के चाही। प्रादेशिक संरचना में सबसे बेसी एकरा प्राथमिकता के साथ नेपाल सरकार के आगा बढ़ावा के चाही। रहि गेलै 6 महीना वो बंद रहले, अभी 6 महीना से टूटल है, 4 महीना और लगते। अहाँ के मोटा मोटी 2 बरिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में एहिठाम के बाजार में खरीद बिक्री या उत्पादन जे कहबै शून्य अवस्था में छै। से शून्य अवस्था में भी अहाँ विभिन्न किस्म के कर लादि रहल छी, विभिन्न किस्म के टैक्स बढ़ा रहल छी। विकास के नाम पर अहाँ कहै छी ई टैक्स दियौ, उ टैक्स दियौ, उ टैक्स दियौ। अभी नगर पालिका के टैक्स देख लियौ, मालपोत के टैक्स देख लियौ, एकटा चीज में 3 किस्म से घुमा के टैक्स लेल जाइ छै। मालपोत अलगे लै छै। एखन मेघनाथ जी के जोड़ै छी, मेघनाथ जी एके समाप्त कर दी छी। तो हमर कहे के मतलब कोनो चीज के उपलब्धि होते तो घाटा होते, तो ओकरा लागि तैयार रह पड़े मनस्थिति के लागि। मेघनाथ जी, यो जुन समस्या उहाँले भन्नुभयो नि, विकास निर्माण बन्द हडताल, यो फेरि पनि नहुने अवस्था चाहे त्यो ग्यारेन्टीका साथ त भन्न सकिँदैन, तर प्रदेश सरकारले अब पनि यो जुन लगानीको कुरा आउन सक्ला, बाहिरबाट इन्भेस्टर आउँदा उहाँहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित कसरी होला भन्ने प्रश्न राख्न सक्लान्, बन्द हडतालबाट प्रभावित नहोस्, चाहे अन्य अन्य समस्याबाट लगानी चाहिँ सुरक्षित कसरी गर्ला प्रदेश सरकारले? यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, यसको जवाफ चाहिँ मैले कसरी दिन चाहन्छु भने, निश्चित रूपले एउटा ठुलो क्षति भयो र जुन क्षति भयो त्यसको प्राप्तिको रूपमा हामीले जुन संस्था अहिले प्राप्त गऱ्यौँ, सङ्घीयतामा हामी गइसकेपछि प्रदेशमा हाम्रा मन्त्रालयहरू स्थापित भए, एउटा चाहिँ नि ठुलो प्रशासनिक संरचनासहित, राजनैतिक संरचनासहित हामी जुन परिवर्तन चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, अब यहीँ भित्रबाट मैले अघि सुरुमा पनि भने यहाँहरूलाई, यहीँ भित्रबाट यो क्षति जुन हाम्रो हिजो भयो, यो क्षतिलाई हामीले कस्ता खालका प्रस्तावहरू मार्फत, सरकारमा चाहिँ कस्ता कार्यक्रम मार्फत हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो एउटा चाहिँ नि
प्रस्तावहरू यहाँहरूले लान चाहिँ मैले जरुरी देख्छु। निश्चित रूपले यो एउटा चाहिँ ठुलो क्षति भएको छ। र दोस्रो चाहिँ जुन पूर्वाधारहरू यहाँ चाहिँ नि अहिले यो बीचको दौरानमा यहाँहरूको चाहिँ पुनर्निर्माणको क्रममा चाहिँ नि तोड्ने अथवा चाहिँ भत्काउने काम भए मैले यस विषयमा धेरै म बोल्दिनँ। तर मैले एउटा मात्रै कुरा के भन्छु भने यस्ता खालका कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ हामीले व्यवसाय प्रवर्धनका कार्यक्रम, व्यवसाय वृद्धिका कार्यक्रमहरू जति बेला प्रस्ताव गर्छौँ र कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ, यति बेला व्यवसायीहरू पनि एउटा मेजर स्टेक होल्डर हो। यहाँ जसले व्यवसाय गर्नुभएको थियो तपाईँहरूमा पनि यसमा चाहिँ नि यो निर्णय गर्ने प्रक्रियामा साझेदार हुनुहुन्थ्यो अथवा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मैले भन्छु। यहाँले भनेको जहाँसम्म लगानी सुरक्षित हुने वातावरणको कुरा छ, लगानीलाई सुरक्षित गर्ने दृष्टिकोणले नै हामीले अहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको कुरा जुन हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ यसमा थुप्रै प्रावधानहरू हामी राख्न कोसिस गर्दैछौँ। औद्योगिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले लगानीकर्ताको सुरक्षालाई कसरी प्रत्याभूति गर्ने, लगानीका सेक्युरिटी दिने हिसाबले प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने विषयहरू। यद्यपि हामी ठुलो उद्योगहरूको विषयमा धेरै सोच्न सक्दैनौँ, हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि पर्दैन। तर प्रदेश सरकारले साना घरेलु र लघु उद्यमहरूको विषयमा चाहिँ मझौला उद्योगसम्मका विषयमा चाहिँ केही प्रस्तावहरू अगाडि सार्दैछ, आउँछ। यसमा कर वृद्धिको भन्दा पनि यहाँहरूले अहिले हामीले प्रस्ताव गरेको विषय मैले अहिले निर्णय चाहिँ म भन्दिनँ, तर यहाँहरूसम्म हामी छलफलमा लिएर आउँछौँ। सरकार प्रदेशभित्र उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्ने र सञ्चालन हुने विषयमा राम्रो वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, किनभने लगानीकर्तालाई अहिले आकर्षित गर्न जरुरी छ, व्यवसायीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न जरुरी छ भन्ने कुरालाई मूल ध्येय राखेर अहिले हामीले चाहिँ नि त्यो औद्योगिक व्यवसाय व्यवस्थापनको चाहिँ नि मस्यौदा हामी तयार गर्दैछौँ। मैले भाडाको सम्बन्धमा सोधेको थिएँ, त्यसको उत्तर आएन के भाडा अहिले बढाइरहेछ होइन, त्यसको पनि एउटा अनुगमन हुनु पर्यो नि। कमसेकम अहिलेको यस्तो मड्का परेको छ अहिले, त्यस्तोमा भाडा बढाउने, एडभान्स बढाउने, यो त सरासर व्यापारीसँग एउटा लुट्ने खालको किसिमको जुन अहिले नीति आएको छ त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयमा चाहिँ यहाँले उठाएको विषयमा ठिक छ, हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट गर्ने विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा हामी समन्वय गरौँला, छलफलमा ल्याउँ, यो विषयलाई छलफलमा ल्याउँ। र मुख्य रूपले अहिले जुन खालको उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जनकपुरको उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ नि यो कुराहरू अगाडि आएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अस्ति मात्रै एउटा कार्यक्रम भएको छ, त्यो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीजीले स्पष्ट रूपले चाहिँ नि निर्देशित गर्छु भन्नुभएको छ कि कुनै पनि स्थानीय सरकारहरूले कम्तीमा पनि अहिलेको क्षणमा हामी सुरुको चरणमा छौँ, कर वृद्धिको कार्यक्रमहरू तपाईँहरू नल्याउनुहोस्, कर चाहिँ नबढाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ आह्वान गरिसक्नु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही सेरोफेरोमा बसेर हामी यसलाई चाहिँ छलफल गर्न सक्छौँ र कर र यहाँहरूलाई चाहिँ लागिरहेको शुल्कका विषयमा अहिले हामीले चाहिँ व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही गर्नुहुने वातावरण छैन। जसरी पनि हामीले चाहिँ यहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, उत्साही हुने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार यहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्न एकदम इच्छुक छ। सहभागी तरफ अब चाहिँ सीमा प्रथम लाइन गणेश झा, जनकपुर वार्ड नंबर 2, सामाजिक कार्यकर्ता। हमर सीधा प्रश्न अहाँ के उद्योग मंत्रालय के सचिव जी संग अछि। हम ई जानना चाहै छी कि बेर बेर ई समाचार अबैत रहैया कि जनकपुर चुरोट कारखाना के पुनः संचालन करऽ के नेपाल सरकार के योजना छै, नीति छै, कार्यक्रम छै। बराबर सुनै छी मंत्री जी एलै, सफाई करेलकै, आब संचालन हेतै, काल्हि संचालन हेतै। ई वास्तव में जनता में भ्रम करऽ के एकटा खेती मात्र छै कि सरकार के नीति छै, केला तो ओहिठाम मतलब मंत्रालय सब, प्रदेश सरकार सब खुलि गेलै। तो जनकपुर चुरोट कारखाना संचालन हेतै कि खाली ओकरा बाते बनाबक बात छै, एकटा हमर ई प्रश्न है। दोसर हमर जिज्ञासा है उद्योग अहाँ के सचिव जी से कि अहाँ के पास में रिकॉर्ड हेतै कि देश भर से जे युवा सब प्लान भऽ रहल छै विदेश में रोजगार के लेल, ओहिमे सबसे बेसी भूमिका छै प्रदेश नंबर 2 के। तो उ सब जे छै जतेक युवा सब खाड़ी मुल्क में रोजगार के लेल तो यूरोप अमेरिका तो नहीं जा रहा है, खाड़ी मुल्क में जो 35 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के बीच में काम कर जाइए, उ ओकर बाध्यता छै। उ प्रदेश नंबर 2 के युवा सब नहीं जाए, ते के लेल उद्योग मंत्रालय के अहाँ सबके सरकार के कोनो कार्यक्रम, नीति, योजना है कि नहीं है? दुईटा प्रश्न आयो वहाँबाट। पहिलो, चुरोट कारखानाको जुन समाचारहरू आइरहेछन् कतिको सत्यता छ त्यसमा, र त्यसपछि यहाँबाट विदेश पलायन हुने युवाहरू जुन रोजगारीमा जान्छन् त्यसको लागि के कसो नीति ल्याइँदैछ मन्त्रालयद्वारा? यहाँले सत्यताको विषय सोध्नु भएको छ, यो उठान भएको विषय हो। उठान भएको विषयलाई असत्य मैले भन्दिनँ। सङ्घीय मन्त्रीज्यूले पनि
को स्टेटमेन्टमा पनि सुन्यो जनकपुर चुरट कारखानालाई चाहिँ पुनः स्थापना गर्ने कुरो र प्रदेश सरकारको सुरुकै नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय आएको थियो। तर यसलाई अलिकति हामीले यहाँले राम्ररी हेर्नुभयो भने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले यो विषयलाई राम्ररी उठान गरेका छौँ र त्यति बेला उठान गर्दा हामीले के भनेका छौँ भने प्रदेशमा रहेका जनकपुर चुरट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र चाहिँ कृषि सामग्री संस्थान तीनटाको हकमा चाहिँ यो उद्योगहरूको सम्भावना अब के छ, अहिले भएको पूर्वाधारमै चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भने यसका वैकल्पिक प्रयोग के हुन्छन्। वैकल्पिक प्रयोगलाई पर राखेर यो प्रस्ताव अगाडि आएको छैन। अध्ययनको दृष्टिकोणले यसमा चाहिँ एउटा समस्या प्रदेश सरकारको लागि चाहिँ के छ भने यद्यपि प्रदेश सरकारले पनि यो एजेन्डा अगाडि बढायो, यी उद्योगहरू चाहिँ ठुला उद्योगको रूपमा चाहिँ दर्ता भएका उद्योगहरू हुन् र ठुला उद्योगको हकमा अहिले प्रदेश सरकारले ठ्याक्कै आफूले चाहिँ जिम्मेवारीमा लिएर काम गर्न सक्ने अवस्था प्रदेश सरकारको छैन। तर प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँगको चाहिँ सहकार्यमा यी उद्योगहरू वास्तवमा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने अथवा चाहिँ वैकल्पिक प्रयोगमा लैजाने, यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्णयमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अघि बढिसकेको छ र हामीले उद्योग मन्त्रालयमा वैकल्पिक प्रयोगलाई अलि स्पष्ट पार्दिनु। वैकल्पिक प्रयोग भन्नाले यसलाई चाहिँ वैकल्पिक प्रयोगमा पनि हामीले भनेका छौँ। वैकल्पिक प्रयोगलाई हामीले अहिले भने जस्तो चाहिँ पूर्वाधार विकासमा लैजाने अथवा व्यवसायमा लैजाने भन्न खोजेको होइन। यसलाई वैकल्पिक उद्योगको हिसाबले नै हामीले प्रस्ताव गर्न खोजेको र वैकल्पिक उद्योगमा लान सकिन्छ भने वैकल्पिक उद्योगको चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढेका छौँ। र वैदेशिक रोजगारीको हकमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो भने ठ्याक्कै आजको भोलि नै हामीले चाहिँ न यो सङ्घीय सरकारको चाहिँ नीतिमै आएको छ न प्रदेश सरकारको चाहिँ नीतिमै हामी वैदेशिक रोजगारलाई अहिले नै एकदमै दुरुत्साही गरेर जान सक्ने अवस्था पनि छैन। तर हामीले के चाहिँ गर्ने हो भने एउटा चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ कार्यक्रमभित्र बसेर कसरी हाम्रै भित्र चाहिँ रोजगारी सिर्जनाको कुरालाई प्राथमिकतामा लाने, त्यसलाई दुरुत्साहन गर्ने होइन, हाम्रा रोजगारीका अवसरहरूलाई चाहिँ कसरी लिने एकदमै छ। अहिले हामीले चाहिँ मन्त्रालयमा यो वर्ष प्रस्ताव गरेका हाम्रा चाहिँ उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले 32 वटा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ। यी 32 वटा कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले लिङ्क गरेर हेऱ्यो भने यही कार्यक्रममा भन्दिनँ, साना तथा कुटीर उद्योगका कार्यक्रमहरू छन्। त्योदेखि लिएर चाहिँ उद्योगमा हामीले हेऱ्यौँ भने कृषि र वनका साना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यदि यस्ता सिपकर्मीहरू जो यो सिप प्राप्त गरेर आउनुहुन्छ अथवा विदेशमा होस् अथवा स्वदेशमै पनि त्यो खालको सिप प्राप्त गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश सरकारको तर्फबाट अनुदान दिएर पनि उद्योगहरू स्थापना प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ र अहिले हामीसँग 32 वटा कार्यक्रम छ। ये जे वैदेशिक रोजगार में जाए के अवस्था जे छै एतता विकास निर्माण के काज से भ रहल छै, सरकार सेहो कहि रहल छै रोजगारी देबै, उद्योगी व्यवसायी सब एतऽ की छै पारिश्रमिक के समस्या भ जाइ छै या एतऽ रोजगार के अवसरे नहीं छै जे एतेक युवा सब बराबर दिन के दिन विदेश जाइ छथि। वैदेशिक रोजगार के जे बात छै खाड़ी देश में जा करके एहिठाम के युवा सब काज करै छथिन, आय करै छथिन। और अभी नेपाल सरकार के अगर बजट के अवस्था देखब तो हमरा बुझाइ 25 से 30% जो है वैदेशिक रोजगार रेमिटांस के पैसा से देश धाइन रहल है। यही अवस्था में खास करके प्रदेश नंबर 2 मेन पावर भेजा में सबसे अग्रणी भूमिका में 8 जिला है, जिसमें धनुषा सिरहा ये सब अग्रणी भूमिका में से रही गई कि अहाँ कहै छी कि एहिठाम के जे मेन पावर जा रहा है ओकरा एहिठाम के उद्योगी व्यापारी काम देवे के अवस्था में नहीं है या उनका वही सिप अनुसार रोजगार तलब देवे के अवस्था में नहीं है। सवाल है कि न काम है न तलब है। काम यही सेरा फेरी में अहाँ देखब औद्योगिक क्षेत्र में जे काम करे छै ओकर जे पेमेंट के शेड्यूल है, जे पेमेंट के स्थिति है, वो वही हिसाब से जते देर वो अरब में काम कऽ कमबै छथिन वैसे कम पड़ै छै, तैसे उनका सबके इंटरेस्ट के विषय उम्र बढ़ै छै कि खाड़ी देश में जाके हम काम करूँ। जते मेहनत ओतऽ वो करै छथिन ओते मेहनत एतऽ नहीं करऽ चाहै छथिन, तेकर प्रतिफल नहीं निकलै छै। रहि गेलै हम वही से बार बार फोकस कर रहल छी कि कृषि योग्य जे जमीन छै काल्हि हम सब एकरा कृषि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रदेश नंबर 2 के आगा बढ़ाए तो मेन पावर चाही कि नहीं चाही। कृषि के क्षेत्र में मेन पावर जे विदेश जा रहल है ओकरा जैसे अभी कहलकिन सहूलियत रूप से स्किल भएको मान्छेलाई हामीले सहयोग गरेर रोजगारी दिएर अनुदान दिएर पनि यो क्षेत्रमा लगाउन चाहन्छौँ भने कृषि करीब करीब
हामीले अहिलेसम्म कृषि योग्य आलु भण्टादेखि लिएर चामल दालसम्म भारत माथिबाट मगाएर अर्बौं मेट्रिक टन हामी चाहिँ भारतबाट मगाएर खाइरहेछौँ र हामीसँग भएको ल्यान्ड हामी त्यसै थाती राखेर बसिरहेछौँ। रहिगयो कि अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने यति हामी डेभलप गरिसक्यौँ कृषि क्षेत्रमा पनि कि खालि म्यान पावरले हुँदैन, अहिलेको क्षेत्रमा टेक्नोलोजीको युज चाहिएको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ होला आजकलको जमानामा फेसबुकमा एउटा यस्तो मसिन आएको छ त्यसले त्यो बिरुवा काटेर त्यसलाई बोझा बनाएर फ्याँकिरहेको छ। हामीले कृषिमा फोकस गर्नु पर्यो, माछा होस्, कृषि होस्, अन्य होस्, जुन कुराबाट अहिलेसम्म हाम्रो व्यापार घाटा हेर्ने हो भने 10,000 अरब डलरको व्यापार घाटा भारतसँग छ, हाम्रो चलिरहेको छ। अहिले यस्तो अवस्थामा हामीले आफूसँग भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरको सदुपयोग कसरी गर्ने त्यसमा हामीले विशेष जोड दिनु पर्छ। मधुर सञ्चारबाट रिटायर्ड भएर बसेको अहिले र मेरो प्रश्न चाहिँ सचिवजीसँग छ, केही कुराहरू राख्नुपर्ने। तपाईँकोसँग एउटा मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि व्यापारीहरूको लागि तपाईँहरूले खुला नीति र खुला दृष्टिकोणबाट जुन तपाईँहरू कार्यान्वयन जुन नियमहरू गर्न चाहनु भइरहनु भएको छ, अनि हवाईबाट जुन सामानहरू इम्पोर्ट भइरहेको छ त्यो ठाउँमा कस्टममा सामान छुटाउँदाखेरि त्यहाँ धेरै समस्याहरू चाहिँ झेल्ने स्थिति भइरहेछ। म अब ग्राउन्ड माडाबाट आएको त मलाई थाहा भएन, त बाई एयरबाट आएकोबाट मैले भुक्तभोगी नै हुँ। अब कुनै पनि सामान तपाईँको आउँदाखेरि एयरपोर्टमा त आइपुग्छ, एयरपोर्टमा तपाईँको प्रक्रिया अनुसार सामान त तुरुन्तै छुटिहाल्नु पर्ने हो, तर त्यहाँका बसेका व्यक्तिहरूले मात्र होल बनाइरहेको हुन्छ क्या, केही मेरो पाओस् कि। अब जसरी उसले के भन्छ, ठाडै भन्छ, तपाईँको यति भन्सार लाग्छ, तपाईँ यति दिनुहोस्, म यतिमा तपाईँले गरिदिन्छु। यी होलहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, अथवा थाहा भएर पनि त्यही होलका साथीहरू छ उहाँहरूसँग नै अल्झिनु भएको हो कि? यदि त्यस्तो किसिमको सामान चाहिँ तपाईँको नियमबद्ध तरिकाले तुरुन्तै भन्सारबाट आयो, जुन तपाईँको ट्याक्स छ त्यो चाहिँ व्यापारीले पे गरिदियो, तपाईँ सामान छोडिदिनु हो भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ हिचकिचाउँदैनन्। अब म चाहिँ तेस्रो मुग्लोबाट सामान मगाउँथेँ र अहिले पनि मगाउने इच्छा छ र ल्याइरहेको पनि छु र अब म चाहिँ 1 वर्षदेखि मैले त्यसलाई तिलाञ्जली दिदिएँ। अब ठुलो व्यापारबाट सानो व्यापारमा चाहिँ आउने तर्खर म लिइसकेको छु। अब तपाईँको 3 लाखको सामान अब 1.5 लाख ट्याक्स भन्छ, अब उसले के भन्छ, 1.5 लाख छोडिदिनुहोस्, मलाई 50,000 दिनुहोस् न, 50,000मा तपाईँको भइहाल्छ, तपाईँको बिलै काट्नु पर्दैन। त यी होलहरूको बारेमा तपाईँलाई कति जानकारी छन्? अनि अर्को कुरा एउटा के छ तपाईँको, जुन साथीले जुन भनेको छ नि, यो जुन हाम्रो घर भाडाहरूको जुन छ, अब रोड बाटो फराकिलो भयो, त्यसको लागि उद्योग मन्त्रालयले अथवा चाहिँ तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घले अब हाइवेमा तपाईँको जुन रोडहरू छ, मेन रोड जुन सडकहरू छ, त्यसलाई तपाईँले स्क्वायर फुटको हिसाबले यति रेट किन काम नगर्ने? रोडदेखि चाहिँ यति मिटरको यति स्क्वायर फिट, त्योभन्दा भित्र गयो भने यति स्क्वायर फिट, त्यो यदि तपाईँले नियम चाहिँ ल्याइदियो भने सायद मलाई लाग्छ कि तपाईँको घर धनीले पनि जथाभावी चाहिँ भाडा चाहिँ लिन मिल्दैन होला। उहाँको जिज्ञासा मुख्यतः बाई एयर आउने सामानमा सहुलियत भएन, प्रोसेसिङ त्यति इजी भइदिएन र जुन उहाँले भन्नुभयो सडक फराकिलोहरूको विषयमा के कसो छ अहिले? मैले यति मात्रै भन्छु यहाँहरूलाई, अब प्रश्न चाहिँ प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयलाई चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ, तर यो विषयवस्तु दुईटै विषयवस्तु धेरै हामीसँग सम्बन्धित छैन। मैले चाहिँ यहाँको जिज्ञासामा समस्या छ, यो कुरालाई मैले नकारेको होइन, तर प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ के मात्रै भन्न सक्छौँ भने यस्ता मञ्चहरूमा जहाँ यो विषय उठ्छ त्यहाँ हामी यो विषयलाई यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले हामी पनि राखिदिन चाहिँ सक्छौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विषयलाई लिएर एयरपोर्टको विषय हेर्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्दैन, तीमाथि एयरपोर्ट भन्सार त झन् हामीसँग सम्बन्धितै छैन। दोस्रो, जहाँसम्म सडकको छेउमा रहने कर र यो चाहिँ दस्तुरका विषयहरू छन्, यी विषयहरू पनि प्रदेश सरकारसँग धेरै सम्बन्धित चाहिँ छैनन्। यी धेरै विषय यो विषय चाहिँ नगरपालिका उपमहानगरपालिकासँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्, तर यी विषयहरू सरकारका हिसाबले हामीसँग आइसकेका विषय हो। हामीसँग समन्वय हुँदा, सरोकार हुँदा, छलफल हुँदा यो विषयलाई हामी उठान चाहिँ गर्न सक्छौँ। यहाँलाई मैले अहिले यति मात्रै भन्न सक्छु। मेरो नाम धर्मेन्द्र कुमार यादव छ। मेरो प्रश्न छ मेघनाथ काफ्लेजीसँग र निर्मल चौधरीजीसँग, दुवैजनासँग।
सर यो देश संहितामा गइसकेको छ, प्रादेशिकमा संरचना भइसकेको छ, तर समाधान भइरहेको छैन। झन् दिन प्रतिदिन जटिलता र दिन प्रतिदिन दुःख समस्या भोग्नु परेको अवस्था छ। यहाँ एउटा व्यवसाय दर्ता गराउनको लागि 2-2 महिना कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, 3-3 महिना। तर त्यही ठाउँमा म 10,000 20,000 घुस दिन्छु भने दिनकै दिन त्यो व्यवसाय दर्ता हुन्छ। यसको समाधान कहिले हुन्छ सरकार? यसको मलाई चाँडो चाहियो। दोस्रो, कृषि क्षेत्रमा न त सिँचाइको व्यवस्था छ, न बिउको व्यवस्था छ, न खाद्यान्नको व्यवस्था छ। हामी दिन प्रतिदिन अरूको माथि निर्भर भएर दाल चामल सबै कुरा निर्यातमा छौँ, तर आफ्नो गर्नलाई हामीसँग केही पनि साधन स्रोत छैन। उहाँ निर्मल चौधरीजीले भन्नुभयो कि हाई पर्फर्मेन्सको टेक्नोलोजी आइसकेको छ, तर हाम्रो देशमा छ, तर राज्य पछिल्लो पनि प्रदेश नम्बर 2 मा खास गरी र यहाँ तराईतिर धेरै नै त्यस्ता त्रुटिहरू देखाएको छन्। तराई कृषि प्रधान देशमा तराई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ कृषिमा। तर टेक्नोलोजीमा न त सरकारले कहिले त्यस्ता किसानलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि त्यस्तो गिफ्ट प्रदान गरेको छ, नत्र हामीले टाइममा र समयमा कुनै ठाउँबाट त्यस्तो उपलब्ध सेवा पाएका छौँ। यस कुराहरूमा तपाईँहरू कतिखेर विचार गर्नुहुन्छ र कतिको समाधान दिन सक्नुहुन्छ? उद्योग व्यवसाय दर्ता गराउन समस्या भइरहेछ, भ्रष्टाचार त्यहाँ पनि छ। अब यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कसरी गर्ने, समयमै उहाँहरूको उद्योग व्यवसाय दर्ता होस् भन्ने प्रक्रिया कसरी चाहिँ हुन्छ? यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो यो वास्तवमा हामीले जुन खालको हिजो चाहिँ नि एउटा सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको चाहिँ नि चिज छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ हामी आइसकेपछिको पनि यस्ता विषयहरू फेरि उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो। अब स्थानीय स्तरमा यी विषयहरूमा प्रदेश सरकारले स्पष्ट भनेको छ, प्रदेश सरकारको मुख्य पहिलो एजेन्डा भनेको सुशासनको एजेन्डा हो। त्यसले गर्दा सुशासनको विषयलाई लिएर यहाँले जुन विषय उठाउनु भएको छ, यहाँ मैले भन्न चाहन्छु भदौको 4 गते यही महिनाको चाहिँ नि 4 गतेबाट स्थानीय उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू सबै प्रदेश सरकार अन्तर्गत आइसकेका छन् र त्यहाँबाट हुने काम कारबाहीमा यहाँले कुनै पनि ठाउँमा उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्ने हिसाबले अनियमित कारोबार भयो, अनियमित खालका चाहिँ गतिविधि भएर दुःख दिने झन्झट दिने खालका चाहिँ गतिविधिहरू भयो भने प्रदेश सरकारमा यहाँहरूले तत्काल हामी कहाँ खबर गर्नुहोस्, हामी त्यसलाई एक्सन लिन। अब यहाँहरूले हिजोको जस्तो काठमाडौँ कुर्नु पर्दैन, जनकपुरको उद्योग मन्त्रालयले यो काम गर्छ र यस विषयमा हामीले 5 महिना 11 गते सबै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूलाई कडा निर्देशन पनि जारी गरिसकेका छौँ। अब यही समस्या तपाईँहरूलाई चिठी काट्दा चाहे कम्प्लेन गर्दा एक्सन चाहिँ लिनुहुन्छ? लिन्छौँ, एकदमै स्वाभाविक रूपले लिन्छौँ। अब निर्मलजी यी जे समस्या जे छैन जेना कहलखिन भ्रष्टाचारके समस्या छै, दर्ता करावमे इशू भऽ जाइ छै, ई तऽ एके दिनमे नहीं भेल हेतै, प्रक्रियागत हिसाबसँ आगाँ बढ़ल हेतै। आवाज एहिसँ पहिले उठलो यदि जँ होइ तऽ कैला रहि गेल छै तऽ ई समस्या? भाई साहब जे बात कहलखिन ने उद्योग वाणिज्य में कोनो चीज दर्ता करावल जाइ छै तो ओहिठाम भ्रष्टाचार के वातावरण छै, तो एकरा और सरल करल। विगत में पहले की छलै कि उद्योग वाणिज्य संघ के सिफारिश से कोनो उद्योग चाहे वाणिज्य फॉर्म दर्ता होइ छलै, उस प्रक्रिया के सरल करल कि ओहिमे बेसी व्यवधान नहीं हो। 1 डोर पॉलिसी लायल गेल, 1 द्वार प्रणाली, सीधे अहाँ घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय में जाओ, ओकर क्राइटेरिया तोकल छै। एहि किस्म के व्यवसाय करब तऽ एते रुपया के फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराबऽ पड़त, एहि किस्म के उद्योग करत तऽ एहि किस्म के प्रस्तावित ढांचा में अहाँ के ओकर निर्माण कऽ के देबऽ पड़त। लेकिन की छै कि अपना सबके नियम कानूनी के जानकारी के अभाव में विभिन्न बहानाबाजी से ओहिठाम भ्रष्टाचार के सृजना होइ छै। अपनो सब चाहे छी कि शॉर्टकट से जल्दी भागी, कि तुरंत पतला गली पकड़ी अपन काज कराइए चल जाए, ओकरा नियम कानून के अपना सब नहीं पकड़े छै। तैसे ई समस्या सब बढ़ि रहल रहि गेलिए। अभी सचिव जी कहलखिन है जते भी कार्यालय छै, जेना उद्योग छै, शिक्षा छै, फलना छै, चिलना छै, बहुत सा कार्यालय नगर पालिका के अंतर्गत चल आयल छै। आप वो नगर पालिका के निर्देशन के तहत ओकरा चल पड़तै। तैसे हमरा बुझाइए कि ई सब जे समस्या छै, भ्रष्टाचार एहि देश में एकाएक समाप्त नहीं भऽ सकै छै। बहुत प्रयास करबै तऽ न्यूनीकरण होत, समाप्त के तऽ आशे नहीं करू। रहि गेलै यही प्रक्रिया में अभी प्रादेशिक संरचना में देश गेबे कले, जकर अनुभूति आज तक ई देश के नहीं भेल। तैसे बहुत सा कानून एहन छै जे प्रदेश सरकार संघ सरकार में बाजल छै, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार में बाजल छै। तैसे एकरा कनी एक्सरसाइज करे में टाइम लागत।
तेकर अनुभूति आओ वाला दिन में अपने के भेटत। लेकिन कानून के हमरा सबके जानकारी के अभाव में अपना सब बहुत जगह ठगा रहल छी। तैसे कोनो चीज दर्ता कराव जाइ छी, कोनो चीज करत चाहे छी, ओकर पहले जानकारी लेके आगा बढ़ब तो हमरा नहीं बुझाई कतो अपने के दिक्कत हो। कोनो जानकारी के कमी कमजोरी कह रहल छी। अब अंतिम प्रश्न ले बचा इमहर पहिल लाइन में सर। हमर नाम इंजीनियर प्रकाश शाह, उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सलाहकार, वर्तमान मान्यता सदस्य। धनुषा जिला के यहाँ विकसित क्षेत्र बना देने छिए। ओकरा यहाँ मोरंग के सड़ह में, परसा के सड़ह में वही जिला के स्थिति में ला देने छिए। अपने के सुदूर पश्चिमांचल सब में जे उद्योग स्थापना करते तकरा 5 वर्ष 10 वर्ष के लेल आयकर सब मुक्त करी छिए। आ ऐजा अहाँ कैला वो सुदूर पश्चिमांचल में नहीं जैते, मध्य पश्चिमांचल में नहीं जैते, अपने के धनुषा जिला में केला। तै लऽ कऽ हमर शॉर्ट में निवेदन और एहि के प्रति अपने के दृष्टिकोण कि पूंजी केना हेतै, ऐजा लगानी केना करते, पूंजीपति केना हेतै, धनुषा जिला में ई उद्योग स्थापना होय तै के प्रति अपने सबके की सेवा सुविधा छै और विभिन्न जे कर छै तकरा धन्यवाद कम करऽ के लेल की सोच। धन्यवाद। अंतिम में उम्हर एकटा प्रश्न ले बचा। हमर नाम विनय कुमार यादव भेल। हम एक ईंटा व्यवसायी छी। हमार ईंटे व्यवसाय संबंधी कुछ प्रश्न है। 2 नंबर प्रदेश में नेपाल अधिराज के सबसे बेसी ईंटा उद्योग है। आधा ईंटा उद्योग 2 नंबर प्रदेश में। लेकिन अखन भयखरे नेपाल सरकार अपने के ईंटा उद्योग में प्रति लेबर एकटा लेबर अहाँ इंडिया से मंगा के काम करबे। तो इंडियन लेबर मात्र काम करे छै आ नेपाल में लेबर अखन छै नहीं, भेट नहीं रहल छै। जे भेटे छै कुछ 10-20% से नेपाल के लेबर छै, बाद में अहाँ के इंडियन लेबर से काम भऽ रहल छै। और ई देश अहाँ के ईंटा में मात्र आत्मनिर्भर है, नहीं तो अहाँ के सब कुछ आयाते हो, निर्यात कुछ नहीं भऽ रहल। ईंटा मात्र एहन छै जे नेपाले के ईंटा से अहाँ के नेपाल अधिराज चलि रहल छै आ वही से घर बनि रहल छै। तो एहि उद्योग में अपने के हम सब नेपाल सरकार के ई कह चाह रहल छी या उद्योग सचिव जी के जे हमरा सबके जे एकटा लेबर पर 15,000 रुपया जे लगा देलखिन है, तो ऐसे की ईंटा उद्योग चल सके है। तो ईंटो तो इंडिया से तो मंगबऽ पड़तै। तै के लेल हम सब उद्योग सचिव जी से ई कह चाहबे जे हमरा सबके ई जे 15,000 प्रति लेबर लगलखिन है जे ईंटा उद्योग में, तो केना ई हटक चाही आ केना हटतै, तै के लेल पहल कऽ देबऽ के लेल हम। धन्यवाद। काफ्लेज्यू मुख्यतः दुईटा आशय आयो। एउटा त लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ, जसरी उहाँले सोध्नु भएको थियो कि तपाईले यसलाई विकसित ठाउँमा राखिदिनु भयो, अन्त्य हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलतिर किन उनीहरूले लाउने कि यहाँ लाउने, आकर्षित कसरी गर्नुहुन्छ। र दोस्रो, सङ्घीय सरकारले कर बढाएर जस्तै इँटा व्यवसायीहरूको समस्या सुन्नुभयो, निरुत्साहित पार्दैछन्। पहल कसरी हुन्छ त प्रदेश सरकारबाट? धन्यवाद। यो वास्तवमा यहाँहरूले जुन प्रश्न राख्नुभयो, मैले प्रश्न भन्दा पनि यहाँहरूको एउटा दृष्टिकोण जुन मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ, त्यत्तिकै हात हालियो भने कुनै पनि क्षेत्रमा हामी सफल हुँदैनौँ भने जस्तै यहाँहरूको दृष्टिकोणले उद्योग क्षेत्र कसरी बढाउने भन्ने कुरालाई दिशानिर्देशित गरेको छ। वास्तवमा यहाँहरूको अनुभव पनि लामो छ, पूर्व अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। यहाँको जुन जिज्ञासा छ, वास्तवमा प्रदेश सरकारले के गर्दा लगानी चाहिँ आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने जुन विषय छ, ठुलो उद्योगको विषयमा त अहिले हामीले धेरै सोचेका छैनौँ। तर मझौलासम्मका उद्योग, साना मझौला उद्योगहरूको सम्बन्धमा चाहिँ हामी के भन्दैछौँ भने छिटोभन्दा छिटो हामी प्रदेशलाई प्रादेशिक नीतिले गाइड गर्न चाहन्छौँ। र त्यो प्रादेशिक नीति यदि सङ्घीय नीतिले यसलाई प्रतिकूल बनाइदियो, धनुषालाई चाहिँ अरू जिल्लाको दाँजोमा यो पछि राखेको छ भने प्रादेशिक नीतिको तर्फबाट हामी के गर्न सक्छौँ जसको कारणले हामी धनुषा जिल्लालाई अगाडि ल्याउन सक्छौँ, यो विषयमा हामी सोचेर कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्छौँ। र त्यो भित्र भनेको अहिले हामीले मस्यौदा गरेको उद्योग व्यवसाय यो ऐनसँग चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा हामीले केही प्रावधानहरू राखेका छौँ। वास्तवमा लगानीकर्ताहरूलाई कस्ता खालका चाहिँ लगानीमा चाहिँ हामी प्रोत्साहन दियौँ भने लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन्छन्। र त्यो मात्रै होइन, हामीले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ विशेष गरी इन्टरमिडिएट गुड्सहरूमा यदि यहीँका उत्पादककर्ता अथवा चाहिँ प्राइमेरी चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूले उत्पादन गरेका चाहिँ वस्तुलाई प्रयोग गरेर दोस्रो दर्जाको उद्योगमा जाने खालको पहल गर्ने उद्यमीहरूलाई हो भने हामीले कर, आयकर, अन्तशुल्क जस्ता विषयहरूमा पनि चाहिँ केही राहत दिएर जानुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले अहिलेको ऐनलाई मस्यौदा गरिराखेका छौँ। त्यो मन्त्रालयबाट जुन पहल हुनुपर्ने हो नि, विभिन्न करको कुरा उठ्यो, त्यसमा पहल कदमी भइरहेछ, त्यस्तो कुरा आएको छ तपाईँहरूको समक्ष? अब एउटा चाहिँ के छ भने, अब मैले अन्तिममा यो भन्ने पनि थिएँ, वास्तवमा हामी यत्रो चाहिँ समस्याको बारेमा अहिले जति पनि यहाँ समस्याहरू हामीले सुन्यौँ, हुन त हामी प्रदेश सरकार स्थापना भएको धेरै समय त भएको छैन, तर
लगभग यो 6 महिनाको दौरानमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने उद्योग क्षेत्रसँग मलाई यस्तो समस्या छ, मेरो यो समस्याको सम्बोधन होस् भनेर उद्योग व्यवसायीहरू लिखित रूपले प्रदेश मन्त्रालयमा आएको चाहिँ दर्ता गरेको कुनै निवेदन छैन। यहाँले जुन विषय भन्नुभयो त्यसले गर्दा अहिले अलिक अपनत्वको फिलिङ पनि गरौँ। अब प्रदेश सरकारमा के देखिन्छ भने प्रदेश सरकारले यहाँहरूले भनेका विषयहरूलाई हेऱ्यो भने करको कुरामा केन्द्रीय सरकारका नीतिका विषयमा थुप्रै कुरा काट्न सक्ने अवस्था छैन। तर यहाँहरूका गुनासा र यहाँहरूका चाहिँ निवेदन मार्फत आएका विषयहरू हुन् भने हामीले हुने जस्तो म अहिलेसम्म 6 महिनाको बिचमा हामी सङ्घीय उद्योग मन्त्रालयसँग 2वटा मिटिङ गरिसक्यौँ। 2वटा बैठकमा हामीले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यहाँहरूको चाहिँ आवाजलाई लान पाएका छैनौँ त्यहाँ, किनभने यहाँहरूका चाहिँ आवाजलाई लैजान मसँग चाहिँ केही उठेका अथवा म सचिवको हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि वीरगञ्जमा भएका चाहिँ 2टा मिटिङमा जे विषय उठेका थिए त्यो विषयहरू मैले राख्ने कोसिस गरेको छु। त्यो र यताबाट पनि अलिकति आइदियो भने हामीलाई चाहिँ त्यो सहज हुन्छ। हामी यो विषयहरू केन्द्रमा उठाउँछौँ र जहाँसम्म इँटा उद्योगलाई म जोडिहाल्छु। उहाँले भन्नुभएको छ यो करको विषयमा पनि हामी जान्छौँ, तर इँटा उद्योगको विषयमा तपाईँहरूलाई मेरो अर्को अनुरोध पनि छ। किनभने हिजो उद्योग मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, वन मन्त्रालय अलग अलग थिए, आज एउटै मन्त्रालयमा छ। यसका चाहिँ दायित्व एकै ठाउँमा छ। हामी सहज बनाउन चाहन्छौँ, छिटो काम होस्, यसलाई हामी प्रभावकारी तरिकाले लान चाहन्छौँ। तर इँटा उद्योगसँग चाहिँ सम्बन्धित समस्याहरू प्रदेश सरकारमा थुप्रै आइरहेका छन्। त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। इँटा उद्योग प्रदेशमा अहिले 1000को हाराहारीमा इँटा उद्योगहरू स्थापना भएका छन्। इँटा उद्योगीको रूपमा जान चाहन्छन् कि चाहँदैनन्? ब्याङ्कहरू मर्जर भएर ठुला उद्योग बनाउँदैछन्। हामी इँटा उद्योगलाई पनि क्वालिटीका ठुला उद्योग बनाउने खालका सोचाइ गरिरहेका छैनौँ। जिल्लाभरि जहाँसुकै छरेर इँटा उद्योगहरू खोल्ने हो कि इँटा उद्योगका लागि पनि निश्चित क्षेत्रमा इँटा उद्योग खोल्ने हो? इँटा उद्योग र कृषिको उत्पादनको बिचको सम्बन्ध के छ? यो विषय पनि हामीले हेर्नु पर्यो। हामी कहाँ आएका एकदम हामी हेर्दैछौँ। हेर्नु यसलाई हामीले चाहिँ इँटा उद्योग र वातावरणको बिचको चाहिँ तारतम्यता, किनभने दीर्घकालीनसम्म हामीले यो विषय सोच्नुपर्छ। आज चाहिँ हामी कहाँ आएको गुनासो हेर्नुहुन्छ भने यो वर्ष आँप र रहरको उत्पादनमा इँटा उद्योगले को कारणले उत्पादन भएन भन्ने किसानहरूको चाहिँ गुनासो आएको छ। यो विषयलाई पनि हामी सम्बोधन गरेर एकदम संक्षिप्त में राखब। एक बार निर्मल जी तरफ। मेरो नाम अमरनाथ गुप्ता, हम जनकपुर सुन चांदी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष छी। हमर सबके सुन चांदी से एक लाइन के है, बेसी लंबा प्रश्न नहीं है। लगभग 2 नंबर प्रदेश में 2500 सोना चांदी के दुकान होते और ओहिमे लगभग 30,000 आदमी ओहिसे जुड़ल है, कारीगर है। अभी तक हमर सबके डिमांड की है कि सोना के जो आपूर्ति हुई है बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, राष्ट्र बैंक के द्वारा, वो हुई है 60% सिर्फ वैली में और 40% पूरा देश में। अभी तक की नीति चली है, 1 साल पहले तक की नीति। हमर सबके की डिमांड है, जनसंख्या के हिसाब से जे 2 नंबर प्रदेश में जनसंख्या है वही जनसंख्या के हिसाब से सोना के डिस्ट्रीब्यूशन, कच्चा पदार्थ के डिस्ट्रीब्यूशन होए के चाहिए। और दोसर 2 नंबर प्रदेश में होए के चाहिए, हमारे सबके जनकपुर बीरगंज में होए के चाहिए मुख्य जगह, वहाँ पर राष्ट्र बैंक है और काठमांडू नहीं जाए पड़े। ये करे लेल हमरा उद्योग मंत्रालय से पहल करे के। हमार नाम फुलगेन शाह है, हम व्यापार संघ के काका सदस्य छी। हमरा एकेटा सवाल पूछे के है, जना एक नंबर मान अपन ये कि जो उद्योगी व्यापारी सब जो है जे इंडिया से माल लबे छे, कपड़ा लता एनी ओनी 1 नंबर बिल से लबे छे, तैयो ये कि जे प्रशासन जबरदस्ती पकड़ के ओकरा पथलैया पहुंचा दे हैं। हमरा खाली ये सवाल है, एकरा निराकरण केना होती से बात करके। अंतिम में एगो पहिल लाइन में। मेरो नाम राम नरेश प्रसाद शाह, म जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको पूर्व अध्यक्ष। मलाई मेघनन्द नेपालीजीसँग प्रश्न छ। मलाई के लाग्छ, प्रदेश नम्बर 2 मा हाम्रो खास गरेर धनुषामा 2 गोरा उद्योगको सम्भावना बढ्ता छ। एउटा धार्मिक क्षेत्र भएकोले होटल उद्योग, अर्को यो कृषि क्षेत्र भएकोले कृषि उद्योग। तर मलाई लाग्छ जुन प्रदेशको गृहमन्त्री धरनामा बस्नुहुन्छ उहाँको प्रदेश नम्बर 2 को सरकारसँग काम हुन्छ कि हुँदैन, खालि समन्वय गरेर मात्रै छाडिदिने हो कि उहाँको कुरा सँगै सरकार सुन्दछ कि सुन्दैन, यो कुरा छ। और बैंकहरू के गर्छ, सुरुमा त थोरै ब्याजमा दिन्छ और तुरन्तै बढ्ता ब्याज बनाइदिन्छ। यहाँ सबैभन्दा समस्या के छ, कृषिमा उद्योगमा कसरी जाने। जुन देशमा टाइममा किसानलाई मल खाद पाउँदैन, अहिले मल खाद पाइराखेको छैन, त्यहाँ उद्योगीकरण कसरी हुने। अरबौंको अनाज इन्डियाबाट आइराखेको छ,
डिफिसिटमा नेपाल गइराखेको छ। तपाईँ मसँग कुनै चिज लिनुहुन्छ तब पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, इन्डियासँग किन लिनुहुन्छ, किन डिफिसिटमा जानुहुन्छ? त आफ्नो व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यो व्यवस्था किन भइराखेको छैन? म कृषि उद्योग गरेमा 50 ठाउँमा धाएँ, 50 ठाउँमा धाए, कुनै ठाउँमा हुन सकेन। त्यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले त्यसमा पहल गरेर कृषि उद्योगको प्राथमिकतामा राखेर त्यो काम गर्छन् कि होटल उद्योगको प्राथमिकतामा राखेर त्यो काम गर्छन् कि त्यो हुन सक्छ कि हुन सक्दैन कि गृहमन्त्रीलाई धारणा दिनुपर्छ, मुख्यमन्त्री राउतजीलाई धारणा दिनुपर्छ। धन्यवाद। काफ्रेजीसँग एकदम संक्षिप्तमा जानकारी लिउँ। उहाँले जसरी सोना चाँदीको कुरा आयो, यो जुन डिस्ट्रिब्युसनको कुरा आउँछ नि, त्यसको लागि पहल गर्नुहुन्छ कि यो केन्द्रकै मातहतमा हुन्छ, के कसो छ उहाँले? वास्तवमा यहाँले जुन उठाउनु भएको छ यो सुन चाँदीसँग सम्बन्धित विषय, यहाँले प्रदेशको व्यवसायीले राखेको समस्या प्रदेशको समस्या पनि हो। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ नि आत्मसात चाहिँ गर्छौँ, तर यसको समाधान चाहिँ अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने हैसियतको चाहिँ मैले देख्दिनँ। हामीले यहाँको समस्यालाई चाहिँ नि त्यसरी बुझ्छौँ। निर्मलजी, प्रदेश सरकार के की करबाक चाहिए एखन एकटा व्यवसायी के हिसाब से अहाँ जवाब चाहे छी जे विभिन्न समस्या सब जेना कहलिए अहाँ, कर के भेलै, सामान आवा जाव के भेलै, लेबर के समस्या सब आबि रहल छै, की करबाक चाहिए प्रदेश सरकार के? अब हम एकदम 1, 2, 3 में कहै छियै। प्रदेश सरकार के एहिठाम एहि क्षेत्र प्रदेश नंबर 2 में उद्योग के स्थापना करऽ के है त गाँव पालिका, नगर पालिका, उप महानगर पालिका से समन्वय क के ओकरा क्षेत्र में जे कोई उद्योग लगतै ओकरा की प्राथमिकता होतै, की छूट देबै, इनकम टैक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अहाँ की सहयोग कर सकै छी, ओकर एकटा पैकेज के घोषणा। दोसर कृषि क्षेत्र छै ई प्रदेश नंबर 2, तैसे कृषि क्षेत्र में लागे वाला उपकरण, बीज, बीजन, मल, खाद सब चीज में सब्सिडी के व्यवस्था, एकदम सस्तो दर पर कर्जा के व्यवस्था के, सिंचाई के व्यवस्था। 2 अभी अहाँ कहबै तो कते बड़का मतलब विडम्बना छै, कृषि क्षेत्र में लागे वाला ट्रैक्टर एकटा हार्मोनाइज कोड के चेंज के कारण ओकरा 13% वैट लागि रहल छै, अन्य अनावश्यक रूप से ओकरा लागि रहल छै, ओ कोड नहीं चेंज भ रहल छै। तेसर राष्ट्रीय रूप में हम की कह चाहे छी, तातो पानी भंसार नाका के चाइना वाला जो बॉर्डर छै ओकरा खोल के धूली कोयल मार्ग से जोड़ के एकरा जटी नाका से भारत के सारा कंट्री, सारा बड़का बड़का शहर से लिंक कर देवे के, कहला कि भारत बारंबार तेसरो वैकल्पिक राजमार्ग के रूप में नाथुला दौड़ के चेंज कर चाहे छे, तो इससे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर के ई स्थापना होते। चौथा आर्थिक क्रांति करे के है तो यही क्षेत्र के धार्मिक पर्यटक नगरी के रूप में संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबी में विश्व भर फैलाव के, ओकरा भारत से जोड़ के, थाईलैंड से लिंकेज करे के, विभिन्न क्षेत्र में जे लागल से हर्बल के क्षेत्र से जे अन्य क्षेत्र से तेकरा विस्तारित रूप धीरे धीरे क्रमिक रूप से हम सब आगे बढ़ी। एक बारी सब चीज जब पकड़ब तो सब चीज गड़बड़ा जते, तैसे प्रादेशिक स्थानीय संघीय के जो समन्वय है ओकरो एकटा मॉडल पहले आवे के चाहिए, ई हम कह छी। मेघनाथ जी, प्राथमिकता में के छ यो प्रदेश को, कृषि या अन्य क्षेत्र? कृषि छ भने समस्याहरू किन समाधान भइरहेछन्? एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 8वटा समूहमा चाहिँ हामीले उद्योगहरूलाई राखेका छौँ। 8वटा समूहमा चाहे त्यो वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग होस् अथवा सेवा उत्पादन गर्ने क्षेत्रका उद्योगहरू हुन्। हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको प्रदेशमा हामीले उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत हुनै सक्दैन। र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई दिने हो भने मैले अघि भने उद्योग बिना उत्पादन क्षेत्र जाँदैन, त्यसको फरवर्ड लिङ्केज पनि हेर्नु पर्यो र त्यसपछि उद्योगका विषयहरू आउलान्। तर अहिले यहाँहरूले हामीले हेऱ्यौँ भने हामी उद्योगहरू स्थापना गर्ने वातावरणको सुरुवात गर्नलाई सबभन्दा पहिला हामीले कहाँ लक्षित गरेर हाम्रो कार्यक्रमहरू लैजाने भन्दा उद्योगका लागि चाहिने उत्पादनका क्षेत्रहरू, कृषिमा हामीले हेऱ्यौँ भने माछा, आँप, गोलबेडा, खरबुजा जस्ता क्षेत्रहरू अहिले पहिचान भएको छ। वनसँगको क्षेत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामीसँग यत्रो ठुलो सम्भावना छ कि अहिले वन क्षेत्रमा हामीले यो प्रदेशमा हामीले लक्षित गरेर जाने हो भने पल्प एन्ड पेपरको एउटा ठुलो इन्डस्ट्री राख्न सक्ने अवस्था हाम्रोमा सिर्जना भइसकेको छ। एउटा प्रश्न आएको थियो कि यस प्रदेशको अनुगमन गर्दा चाहे व्यवसायीहरूको सामान चेकिङ गर्दा लिएर चाहिँ अन्य प्रदेशमा लैजाने, त्यसको लागि के कसो पहल कदमी हुन्छ व्यवसायीहरूलाई सहज होस्? र मैले भने यहाँलाई यो त हामीले उद्योगको प्रवर्धन र विकासको क्षेत्र हो को कुरा गरेँ र यहाँले अहिले पछाडि जोडेको विषय भनेको उद्योगको प्रशासनको विषय हो। उद्योग प्रशासनलाई हामीले चाहिँ प्रबल बनाएनौँ, सक्षम बनाएनौँ भने पनि हामी कहाँ हुने गतिविधिहरू
हामीले लक्षित गरेको चाहिँ समूहसम्म हामी पुर्याउन सक्दैनौँ। उद्योग प्रशासनलाई बलियो बनाइएन भने न यहाँको किसानले लाभ लिन सक्छ, न यहाँको व्यवसायीले लाभ लिन सक्छ। त्यसले गर्दा उद्योग प्रशासन र उद्योग प्रशासन अन्तर्गत रहेर व्यापार व्यवसाय र उद्योग क्षेत्रको चाहिँ अनुगमनको कुरा प्रदेश सरकारको चाहिँ प्राथमिकताको कुरो छ र 1/4 यो वर्ष हामीले राखेका कार्यक्रमहरू यहीसँग लक्षित पनि छन्। बेस त आइ के जनमंच के बहस हम एते समाप्त कर चाहे छी। अहाँ सब हमर सबके कार्यक्रम के बारे में अपन अपन राय सलाह सुझाव से पठा सके छी। ओहि के लेल हमर सबके ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन भ्रमरपुरा चौक जनकपुर धाम। अहाँ सब टेलीफोन मार्फत से अपन सबके सलाह सुझाव पठा सके छी। ओहि के लेल संपर्क रहल अछि 041 530 603। ईमेल एड्रेस janmanch.appantv@gmail.com। आई के बहस में आबि कऽ अपन अपन विचार रखनिहार संपूर्ण सहभागी के साथे दुनू गोटे अतिथि के धन्यवाद दैत हम अमित ठाकुर कार्यक्रम से विदा चाहै छी। हम सब फेर से अगला सप्ताह या दिन या समय उपस्थित हेबे करब। नमस्कार।